Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tepaja siri patarakatan ra syukur kamarajata laur sesara jangan ne pong Allah taala. Nasaba angkane pong Allah taala merek isyagai gana fa penyamanna, isyagai gana fa lebirna. Sehingga engkaki mulai punai tubuh nani adisi-disingang letu makuku. Salawan rangnya mapasalamat suku lauri al-malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kana sabari nang kariasan Nur Muhammad yang harga tajannai Muhammad. Nabi yang menjadi uswatun hasanah pemasi di sini na alami. Hadirin yang berbahagia. Rilalana atau tungalinota. Angkatan lu fakutana untuk uji witap nasi di rufatau. Jadi angkatan lu fakutana untuk uji witap nasi di rufatau. Fakutana yang pertama ya nari itu vega ki fole atau angkar leboknya ya lino. Oleh kapan kemakada oleh kari indokku dan nyambokku. Yero indok nani ambo tak boleh vega tosi. Fole ki neneku. Yero nene tak boleh vega sih. Fole ki tomatonna. Yero tomatonna nene tak boleh vega sih. Fole ki nene neneku. Dia kecapu na nareko mapakar pembahasan. Jawaban yang paling tepat. Sampai Allah Ta'ala maka dah huwal lasih khalaqalakum min tin. Pada rifancaji wirtur fatawe. Pada fole ritanai. Jadi di rufatawe rifancaji ki fole ritanai. Nah iya di rufatawe pada fole kiri Nabi Adam. Nah iya Nabi Adam pada fole ritanai. Nah rekomedo dipikiri secara logika maka dah. Manang kaji di fole ki kita naik. Nah mana-sana saja ijajaki fole ribuana indok tak. Mana-sana saja ijajaki. Fappe balinna makada. Iya rona waddi mancaji si diru fato tefu si tekke juku. Iya naritu pada fole matoi saripati makanan. Iya makanan engkai yang pada fole vegai. Aki vega tuh, aki tanai, aku ni romonro. Melo sih minta bukti nama kada iya di rupa tahu rifancaji ki fole ritanai. Aki tani gare nare koto cemme. Asosok ki cemme. Igoso irai mak sabu ki tuli angka tutu to mana harena. Berarti aku mau bukti nama kada iya di rupa tahu ifancaji meto ki fole ritanai. Fole meto ki ritanai. Nasaba angka tarifancaji pada fole ritanai. Pada rifahan itu maka da iya rotanai mariawa. Mariawa onron iya rotanai. Aku ni mun romana kesimpulan maka da iya ro di rufa tahu de nawad dikki sifat karyawa. Nasaba magi pada yang cajingeta. Tau sogi tau kasiasi tau wacca tau madongo pada mana matu yang cajingan na pada fole kiri tanai. Jadi nerima konan roh jalalo kinang kapakatune pada taru katau nasaba nariko ifakatune pada taru katau pada matoi nariko ifakatune ya leta nasaba magi pada yang cajingata. Jadi ya pertama pakutane yang pertama makada tega ki fole na to angkar lebo ne yelino deka kala yung sangadina pada fole kiri tanai rifan caji ki fole ritanai napa nih dikumpulkan dari sari-sari pati makanan gangkan na waddi mancaji si tek kijuku gangkan na waddi mancaji si ditap. Kemudian yang kedua maka datiga ki monro aku kue noleng kamaka dan kakaki bola aku ang kakaki wajo kakaki sope kakaki bone dek to na salah nih kejawaban yang paling benar maka da ang kaki rilebo na yelino ang kaki rilebo na yelino na pancaji bimong Allah Ta'ala dino untuk onrole palepangan pada po bokong aga na bokot tamawari ifa ke malimba mati riwano ahera insyaallah.
Jadi dia itu tuh bawa lino, maka dia lino on lepa-lepangan bawang untuk pak sappa fakka siwiang pego fakka siwiang sarek pamang wedding ingkariala pas sappo wedding ingkariala boko matir sermundin ko ngata. Ma biasa to ring kelinga dan nakaloloy maka dai beninge wisan maka dalino on lepa-lepangan mi de memang na lepang. Ma biasa to ang kapuade mapakar. Jadi apa nih di samping risan maka dalino on lepa-lepangan mi angka ni pakai guna madeceng waktu angka na wereki Allah Ta'ala pakai guna madeceng pego ki perintah na Allah Ta'ala pego sini na perintahnya na ini sini na ano na pesangkangnya na sabaya ro di rufa tahu fada mana itu angulot tak lori Allah Ta'ala fada mana ini derajat tak lori Allah Ta'ala agami pasilai ngaki idi si bawa tau lainnya digagal lang sangat dina tappe majapun na ata kami na malabi riseseku iya hari itu matappe jadi nari ko angka ki matappe lawri fong Allah Ta'ala matappe ki angkani fong Allah Ta'ala matappe ki makir angka riasang fong Allah Ta'ala gangkani pego ifarintani ni rapi sangka wedding ni jaji matandri riseseta matandri derajata lawri fong Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi angka tu talu bokong biasa na rampe tomatatta angka talu bokong relilino bokot tamawari angka ki pasadi bokongnya itiwi imakir sermundin fong Allah Ta'ala sarekwang itu salama yang pertama yang itu bahaje yar baje metta bina mawari aga na batuan na baje ini lah letak untuk tamar di lalane suruga baje ini lah letak faci ini lah letak sini nih roh halangi ki untuk menuju di jalan yang benar salai manang fesak manang memuari iruntu selamatkan. Kemudian yang kedua agak didorok yaro didorok mata nggak tuh mawari betuan ada dorok memang nih pego fakka siwiang ajak pamatu na tolapu na napi sesali mamega matu sermundin na Allah Ta'ala gora Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkinun fuang wita nih weng kalina nih main lo nak lesu pego amal dece namun semua luar biasa tuh jadi aja kamana sesa kaki ale mati agak gigosok iya ro gigosok matang nggak mawari agak na batuan na gosok memang nih pego amal deceng idi maloloy ajak menan atau faturan no pokoknya asal ang kadeceng pego yang kadosa tatang sabak jak kamana itang nyeri lalan nanti tamak kada malolo mo fakaje macua fa matu wabui jak kamana na lele di farmasi na Allah Ta'ala na dek ni rat te umur macua dek na gak apa lagi fego jadi ro yang kedua padahal itanam karilan nanti tamak kada iya ro idi to matappe ang kaki maku perilino iya ro lino on lepa-lepa bawang untuk sapak bokot tamawari itiwi malimbang riwano akhirat mati insyaallah. Kemudian yang ketiga tiga ki melo Allah maling ka makal melo kak bahaja joka sopeng melo kak joka bone melo kak joka wajo dek to mana na salah naik kefap bali yang paling benar iya nari itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun majappu fada fole ki lori fong Allah Ta'ala nan niya majappu fada melo ki lesu lori fong Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi sedih mi joka ngatama tu urata na fancaji fong Allah Ta'ala na parentan ni pego isi dia sewa huran ni revego nakat ni pas suka na leso ni pengang fole ri pancaji iya nari tu fong Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesimpulan maka sebagai to matappe nari kuya leta to matappe ang kaki pahangi ari ang kaki kuasai wi telu fakultana sare kamangi wedding makasing tapet fakultana yang pertama maka tega ki fole na to angkar lebo ne yalino fappe balin na maka pada rifancaji ki fole ritana aja pun dari fancaji ki fole ritanai mariawa yang ron natanai ajak kinang kasih pakariawa na sebab magi pada hari derajata risesena pang Allah Ta'ala aga bawa beda kaki digaga lain sangat dini tapetan. Kemudian yang kedua maka dari faham maka iya ro idi makukui angka kiri lebok na yadino iya ro lino on ro lepa-lepanga mi bawang untuk sapa boko tamawari malimbang riba dua akhirat mati insyaallah. Kemudian yang terakhir maka
pada boleh ki lori fong Allah taala dunia pada angka matoki melo lesu lori fong Allah subhanahu wa taala amore na fabarakka fong Allah taala selama kina to pada salama di lolongan ngomong fok hari lino lebih pamater serungun rina fong Allah taala minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.